Esifoni nawudibana nemfana endleleni ubuye esikolweni uyashakutela nakathi sawubona uyabaleka uyeva yini Hawu angisawi ngaleyo nje. usho ukuthini wena dawumetha umfana nje waze wathi unjani sowuvela umithi qhube sisi wena awusaqedza ngasikolo ngiyakutshela mina Awuqedzi kunjaphi. Esifoni Ma nawudibana nemfana endleleni ubuye esikolweni uyashakutela nakathi sawubona uyabaleka uyeva yini hawu angisawi ngaleyo nje. usho ukuthini wena dawumetha umfana nje waze wathi unjani sowuvela umithi qhube sisi wena awusaqedza ngasikolo ngiyakutshela mina Awuqedzi kunjaphi. Ubonile kambe ngangibona emehlomi noma kwendekalana ubuya nambona namasuku kangake yena esifanye ubuya sengifune kangake wena sengikuphothisa ngisho emsakatweni ubuya yona mina ebusuku bongifuna kodwa wena ngoba mina naku memeva kufikile endlini wena Yebo. bangamshile nje ubaba endlini ngabe sokufuna mina hayibo bafuna sitakhambelela esifanye yathi mina ngikwakho Ungcono wena etiketuna uboma. angibonge kubani Khona la bese ngisho yena lo mfana lobuya ebusuku. hayibo uNkulunkulu wakubusisa ngemphana. muphi lo mbani Yini? Bona bathandaza busuku nemini. Bafuna umphana. Bese ngisho nanco lobuya ebusuku. Wena ungcono. ngibonile esifanye